amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mwese aho muri hose, yaba ari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Yo rero nk'uko mumaze kubimenyera, akaba ari umwanya w'amakuru agezweho kuri izi saha zo kuwa kane tariki ya 10 rero z'ukwezi kwa 10 2024. Nshuti rero zacu zakadasohoka, reka amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko Ubushinwa buri kuryozwa Kongo, abaturage rero babwo bashimuswe na FARDC. Ubushinwa rero biciye muri ambasaderi yabwo i Kinshasa bwasabye guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba rero ubusobanuro ku baturage babwo bamaze icyumweru kirenga barajyanwe ahantu hatazwi n'abasirikare ba FARDC. Iyi ambasade rero ivuga ko kuri 30 Nzeri uyu mwaka aribwo bari Abashinwa babuze, ni nyuma rero yo gutwarwa n'abasirikare bari bayobowe na Koloneli mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa rero John Kibango. Uyu mwofisiye rero mukuru n'abagenzi be ngo babafatiye ahakorera sosiyete iherereye mu mujyi wa Kolwezi wo mu ntara ya Luaba province. Ni sosiyete rero yitwa Good Time Steel Congo Investment Salary bakoragamo. Abatwara rero yabashinjaga kuba bari bafite amabuye y'agaciro mu buryo rero butemewe n'amategeko. Ambasade rero y'Ubushinwa ivuga ko uriya musirikare abatwara nta gihamya cy'ibyo yabaregaga yari yigeze agaragaza. Rero kitabona abasirikare yarayoboye mbere yo kurigisa abo Bashinwa barimo Wang Shailonge wayoboraga rero iriya sosiyete ngo yabanje kubasaba kwishyura amadolari 100,000 y'amande. Ubushinwa rero buvuga kandi ko nyuma y'icyumweru bari abaturage babuze abo bakoranaga nabo bataranashobora kuvugana nabo. Ruti rero uruhande rw'Ubushinwa ruramagana rwivuye inyuma iriya tabwa muri yombi nifatira rero rinyuranyije n'amategeko ndetse n'ihonyora ry'uburenganzira mpuzamahanga bw'abaturage b'Ubushinwa. Ambasade rero y'Ubushinwa irasaba ibisobanuro kwibi ndetse bwana Wanga kongera kuvugana na ambasade y'Ubushinwa kuri nimero yayo ya telefone. Ubushinwa rero kandi bwasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bari abaturage rero bahabwa uburenganzira bwabo kuvugana n'ababo, ikindi dosiye yabo igakurikiranwa byihuse kandi nta kubogama. Nshuti rero zacu zakadasohoka, reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko ingabo za Israeli na Hezbollah barwaniye ku mupaka wa Libani. Hezbollah rero ejo kuwa gatatu tariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 2024 yavuze ko rero abarwanyi bayo basubije inyuma ingabo za Israeli zari zakatashe rero mu mirwano yabereye hafi y'umupaka. Ni ku munsi umwe rero nyuma y'uko Israeli ivuze ko yishe babiri basimburanye ku buyobozi bw'uyu mutwe rero w'abarwanyi bo muri Libani ushyigikiwe rero na Irani. Hezbollah rero imaze umwaka irasa ibisasu bya roketi muri Israeli. Ni mu rugamba rero irubangikanye n'intambara ibera muri ntara ya Gaza. None rero ubu imirwano yo ku butaka ikabiri kukwirakwiza mu bice by'imisozi bya Libani bihana imbibi rero na Israeli. Uyu mutwe rero wavuze ko warashe za roketi nyinshi ku ngabo za Israeli hafi y'umudugudu wa Lebanon mu gice cy'uburengerazuba bw'aka karere ko ku mupaka hafi rero y'inkombe y'inyanja ya Mediterane, kandi ko wabashije kubasubiza inyuma. Kuri wa gatatu rero urusaku rwa roketi rwumvikanye mu majyaruguru ya Israeli, harimo rero n'umujyi munini wo ku cyambu wa Haifa. Hanyuma rero y'inkongi y'umuriro waturutse muri Libani, igisirikare rero cya Israeli cyavuze ko ibisasu rero bigera kuri 40 byarashwe i Haifa, bimwe rero bikaba byaraburijwemo mu gihe ibindi rero byaguye muri ako gace. Abakozi rero bo kumbangukira gutabara za Israeli bavuze ko abantu babiri baguye mu bitero byagabwe hafi y'umupaka, kandi ko abandi batatu bakomerekeye i Haifa. Nshuti rero zacu zakadasohoka, reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Muhanga, aho umubyeyi rero ufite ubumuga ashinja inzego zibanze kumuhohotera. Nyiraburindwi rero Marie Claudine ufite ubumuga arashinja inzego zibanze kumuhohotera rero zikamukura hafi y'ibitaro yivurizagaho naho afite akazi, bakamutuza rero aho atazongera kubibona. Nyiraburindwi rero Marie Claudine avuga ko yaratuye muri santere ya Kabada mu murenge wa Mushishiro. Avuga ko aho yabaga mbere byamworeraga rero gutega imodoka ijya kwa muganga Kabgayi kuko ari hafi y'umuhanda wa kaburimbo. Uyu mubyeyi rero avuga ko kandi usibye umuhanda wa kaburimbo yaraturiye aho yabonaga ibiraka byo kudoda imipira y'imbeho y'abanyeshuri, akabona ibimutunga we n'umuhungu we.
Nyiraburindwi rero avuga ko aho ubuyobozi bw'akagari n'ubw'umurenge wa Mushishiro bwamutuje ari mu birometero 15 werekeza ku rugomero rw'amashanyarazi rwa Nyabarongo, ngo bityo rero akaba atazongera kubona ubuvuzi n'abakiriya mu buryo bumworoheye. Ati rero inzara igiye kunsinda mu nzu banujemo kandi aho nabaga ntacyo hari hantwaye. Uyu Nyiraburindwi rero avuga ko kugira ngo agere kuri kaburimbo bimusaba itike y'ibihumbi 2 kugenda gusa. Ati ibi byose rero babikoze birengagije ibyo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yari yabasabye, kuko yabwiye ubuyobozi bw'umurenge ko bugomba kunuza hano Kabadaha. Yavuze ko kandi ibi bamukoreye ari ihohoterwa rikabije, ngo kuko umwana we rero w'umuhungu afite yaretse kwiga kuko nta mafaranga yo kumugurira ibikoresho by'ishuri ndetse n'imuzangano yabona. Uyu mubyeyi rero ashyira mu majwi igitifu w'akagari ka Munazibagwa neza Fulgence, ngo kuko ari mu bamurenganyije. Twagerageje rero guhamagara uyu gitifu niyitaba ndetse niyasubiza ubutumwa bugufi twamuhaye. Uyu muyobozi rero wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Muhanga, Mugabo Gilbert, yabwiye itangazamakuru ko rero aho batuje uyu mubyeyi ufite rero ubumuga ari mu isambu y'iwabo, kuko rero ariho yavukiye. Mugabo rero avuga ko Nyiraburindwi nta tandukaniro afite n'abandi baturage bakeneye ubufasha, ngo kuko buri wese agiye yifuza gutuzwa aho ashaka bitakunda. Ati ntabwo rero umuntu wese atura mu mujyi. Mu nzu rero Nyiraburindwi yatujwemo nta ntebe n'imwe irimo, nta n'ibiryo rero afite ndetse n'uwo mwana we ahora yigunze iruhande rw'umubyeyi we kandi atiga. Nyiraburindwi rero afite amabaruwa y'uwahoze ari minisitiri w'ubutegetsi mu mwaka washize, akaboneka rero François, isaba ubuyobozi bw'umurenge wa Mushishiro kumutuza hafi, ariko ibyo byose rero ntabwo byigezwe byubahirizwa. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka naha dusubikiye amakuru yacu. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho byihuse. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, naho utaha. Ciao ciao.